كم سنة وأنا بيان وحبك أنا مشكور البال. Mbak Yunita. Him kam sarwara bayan bayan wa hubbik ala mashhuril bayan. Allah Allah Allah. Habis kalim wala bitkalim la bitkalim wala bitkalim bal yaumil malhil milhub wa Ide kalian ngerencangi Bapak Ibu foto sareng putra putri nipun wonten ing tempat sampun dipun sediakaken. Kita hibur bersama Mbak Yunita alumni Pondok Pesantren Al Hidayah tahun 2017.
Boleh sedekah tepuk tangannya yang meriah.